Tujye kwakira undi munyarwenya witwa Dudu. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane kuri Dudu. Imana ishimwe. Hari haciye igihe. Yitwa Dudu. Mu rugo ni mu Mutara. Ejo bundi nagize isabukuru y'amavuko. Ariko nyine twe ntabwo dukunda kubyizihiza, ntabwo nari mbimenyereye. Ubundi mu cyaro niho hantu usanga abana baho niyo barira bitandukanye n'abakire. Abana b'abakire bararira ukumva biri sexy, akarira ukumva bagacapa n'urushyika kongera. Ariko ibyana byo mu cyaro kirarira ukagira ngo niyaguririmbye. Ribuka hepfiri wahita uzamuriramo. Nona abana b'abakire ntago wabatandukanya n'abakene. Kuko abana b'abakire iyo ari kumwe na mama we uyoberwa umwana cyangwa umukuru. Nabonye umwana ari kumwe na mama we n'abakire byatara. Umwana akantu karamusharura azana agaseba araza ngo mama ngo dore akantu, mama we akabonye nawe ararira ngo yiwe ngo ubuse ngo turabigenza ngo turajye kwa muganga turakora iki, jya mu rugo. Ngewe akantu kigeze kunsharura nkereka mama ngo mama dore akantu karancure ngo gakureho kagishyushye, ahita agahubuzaho kagishyushye ngo nibwo utababara mwana wanjye. Ibintu rero by'amasabukuru ntabwo tubimenyere. Akejo narayigize abantu barampostinga ibintu birashyuha ariko ntawungurira, bakampostinga ngo kurugejuru nkase gukura njya juru nariye. Mu gihe biri muri ibyo buri kantu na buri nguni baramamagara bati mwana wacu twabonye wavutse. Ati navutse ngo vayo tukugurire. Baranshyushye ati vayo tugutemo ndaza nza nasaze. Mageze aho yayibangurira indaya. Nasanze bayishyizeho uturabyo n'utubuje ngo happy birthday. Narabarebye ndababwira numva ndakijijwe. Ntabwo ibi bintu ngiye mbijyamo ariko kuko narezwe simbasuzugura. Aba bantu baba batekereje kwicara bakanekerezaho. Gusa ntabyo nakoze mu izina rya Yesu ibyo bintu. Ese babwira ndi ndahazi. Ejo bundi nzi ko ibintu by'amatimu byarangiye ngo timu B ngo timu Bruce ngo timu Ben. Nabimenye ejo bundi. Ejo bundi twe turi kureba Rwanda Day ndi kumwe na mama. Abantu bajyaho Bruce Melody ajya haravuga, abantu baravuga ajyaho na His Excellency birangiye mera arambaza ngo se ngo The Ben ntago yavuze. Ndavuga ngo ntago yavuze ngo ubwo se tumukubise cy'umutwe. Nimere uba mu matimu se uri timu Bruce ngo yagoko ngo saa moya hejuru. Abantu badasetse bafana The Ben. Ndabona semeri ibi bintu byaje ryari. Mama arambwira ngo namufanye nyiri umwana kandi mu by'ukuri aramubyaye. Gusa ibintu by'amatimu ntago ari sawa. Bari abajama bose turabakunda. Ariko mfana Bruce Melody. The Ben ndamufana. Gusa nabonye Emmy umeze ute humura. Emmy ndamukunda akazi akora ni keza. Yigeze kumpostinga ndi kugenda n'amaguru ndi kumwe na bagenzi banjye ngo babahungu b'urwenya ngo babanagendamo n'amaguru ngo bari gushaka inzenya. Nibyo twari turi gushaka inzenya. Ikibazo si ukugenda n'amaguru, ikibazo nuko murusha kugenda n'amaguru. Ejo bundi namudeparishe mu mujyi. Ugenda gake ugenda ukubita ivumbi none wazunguza diredi. Jewe nkunda akazi k'abanyamakuru. Niyo bari gukura bahindura look ari byiza. Hari akantu kigeze gutera ku ishuri. None akantu karatera muri doro z'abahungu. Abajama bakajya bakunda kujya muri Amerika. Bakajya muri Amerika bibingeso nangira gusenga
mvuga nizi ngendo zijya muri Amerika mana zihagarike. Imwe umujama ndaraga hejuru numva atangiye kujya muri Amerika. Araguruka numva aragakubise kikubita kuri parafo ngo pupu. Ikibazo si icyo ahubwo yari yamiriye ngo noneho nishe umupilote. Abantu basetse bisha abapilote. Mana umuco kwica abapilote ni mubi mwabantu mwe Imana ibyanga urunuka. Niba wica umupilote utahe wihane. Ejo nari ndi kumva radio numva ingaruka zo kwica abapilote man. Iyo wishe umupilote urwara umugongo wibagirwa vuba. Ngutangira kwiruka nka The Flash. Ahantu wagenderaga isaho kagendera amasegonda 30. Ako ndibaza ibintu suko dufera. Ni gute ubwonko butandukanye wagwani no kwica umupilote. Bukaba burangwa ngo amonye ngafasha isabune. Hari n'abantu babigize umuco. Babikora mu gitondo saa 6 nimugoroba. Ku buryo ziriya boro ziba zarabimenyereye igihe zisohokera zikaganira ngabasango ntari bitwabanye neza tu. Ngo ubu turagiye. Mu mugiye se gusa ubona kagiye koga se. Sabira abantu ntago ari byiza. Byirinde. Abanyano harimo abakobwa beza. Aho kugira ukore biriya bintu uziko wajya kuri Instagram muri umuntu w'umugabo ugatongana na mugenzi wawe nka kuri azinda na teta babikoze. Mane abakobwa baratonganye. Baratongana ahandi teta yageza nje n'ukuri sinzi aho byahereye ariko nje nafana gateta. Nawe uramufana sha. Mane teta yatutse zinda ngira ubwo aranje amubwira ngo nakudunda. Ngo niyo Brian na Jihad babara. Ndavuga Jihad aje mu bintu by'abagore ati. Jihad handi nagize ubwo ngavuga se okay tuvuge Jihad arahari bararwanya. Ngo Yesu ngo aramurumye we. Sano nabonye umumama ashaka kubasenga nanjye ndi umuntu ukunda gusenga. Ejo twe turi gusenga mu cyumba cy'amasengesho. Hari ukuntu iyo turi gusenga pastor aguhanurira akora ku gice cy'imiro kagivuga ngo Mana ngibyo ndabizi. Ngo Imana igukije amaguru ngo yavuze. Ngo Imana iguhaye umusatsi ngo warabivuze Mana nubwo utaraza. Nyine anakoze ukavuga ejo bundi hari umudamu bari gusengera niba byaragenze bite. Akora ahantu akabivuga none niba byenze bite twumva aravuze ngo uri kunyira igitamana. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga